ambulance je bakasibwizo bali anyuma bazyo ahari kino Health Center 3 mu district ya Rwampara kandi Richard Omugasho chairman wa C5 ahabwa Rwampara district n'wabira lyo mujenyi mukuru. DC kawo will be responsible nka MOU pegamba abo kuba governor witu owatanukira project eji akaba nareba bakazo kuba kubona bakuza kuzara hariho ntambura n'umwana we yaza kuzara ushanga yafera kahe yafera umunda atakakiro mwirwara Mitoma bashabira gukoresha ambulance kutari kugishombe se bitoke hamwe n'amakara. Nabwe n'ubwana kawo na chairman ninjira kureba mu bishami nyo mu mahuru za ambulance ngoje baje kwataraha ibire bitoke ngoje yayegwira na nasi narebere no gwatunga mbongo pawa kandi bajimachara ina naso mubwira bwa covid n'amakara so ndirangu ambulance yaza kuza mu rwire umuntu okupa ereto mu rwire. Abebembezi ba Rwampara abasimira ba Rotary Club yambarara kandi baraganisa kureba ngo bagikumaje. I think like the cow has said, Mr. In charge. What is my shame of Tunga facility? I think we are happy. Eh? So if we are happy, what is let us live by its demands? If you create a certain view of what washimirwa mnoga bwa support kandi cyakandi machine yimu athereza tugene mu responsibility kureba ngo yagumaho in sustainability sense aba bagikorese nabandi bisho bagereki bagishanje abo kuba hino birota kubaza kumanaginga sente zambire sempango kugira ngo yaza kutwara nkambarara ushanga yashabwe mitwaro keshatu ninga kena kuko hari abantu abo bari hansi utari kubasa so hati keje ambulance yateka mu mashitaga yashenye kumitano narugayo nazahirwaro natunguhereza. Aba district baraganise ngo nibiza kwandikisa ambulance je mu bitabo byabo okwenda kubabasa kugira buze nkoresa yayo. Abwa TV West and Adolf Irek.